Ko ke ho fa mo I he tala male fonua ka mai tala fata ko do pe. O ku fa fata po atu pe mi he programa ni ka mo fa nga mali ke ni ke o atu ai ho mo programa ko ia fa mo sai ne ki he ho wan. Pe mo fa ta nge pe ko ngo le ri te pe ta o programa ka ding mo to ki apina. Pe ka ding mo to ko la mo fa no mo mai programa ko ia o ani. Pe mi hinga nga po fe tu pe ke la va o o mai ai ki programa ko ni wa te ta lot fi mo lot ma fana ke te mo to ko do pe mo ka mai mo ki ma to ki he programa pa me fai no mari e ko ni o hoan fo ke ko I heni I he programa ni pe mo fai ka o sale svaka pe me sene a si teleri pe fo ki a mis mane vaka pe me sa fo klan no sila ke mau fo hoko te tau programa ko ia ki he a honi ko fe fo ke tai tai le rei ai fai ka o ma mispan I he laine fai ka o malo tau ma ai ho tani pe ma o mo nga la mi hena ko ilo bena ke fola watu ki tonga eki ke to ki foki maeni ki Australiana ka mo fe ha fai fe ha ke family pe mai fato mi ami Australiana Io malo bito solo pe go whakawhetai lahi ki ato mafi. Ai ato ka tamai pe moi alo mohona lau maari o magatuunga ko hi ko polokalamba anga maheni koia. Ko ke whakahoko mai he ngalu ea. Pea o go kore whakamore ate kei ke whai e polokalamani ko uhi ko ki taimi koe ni nai tu uai I he wike ua ko nina ko lelet ki tonga o whai ki whatongi ai pia ko lava ia pia ko whoki mai ke hoko atu e tau polokalamba anga maheni. Pia kai ngā tai solo ka ko family o ku lelei be ai family pia ka yafu tala noa ki he ahoni ki he polokalama e ahoni me hono update atu ai tuunga o kuia ai pare ka hono mo ni ko mau ia ke whai langa ke na womi o whai repair o whare ai mahina foki na mau ulungi ai I he me ai ko hi wini I kuna beki na utolu ki he mono ka ko uhi ko ka whaaki ko solo o ku nau ilo ko matapa ia ki hono demolition o api pe ko hono holoki o api ai ko ta whaaki nau ke hanga tāpuni mai matapa me ai ka o ikai ke pehe ke mapuni ai ke isia o ku ke neonga lele a repair ka ne mau mai pe ta whaaki a koe ai makatonga foki ko hu ai vai me he a o ne hanga o holoke a piriki o ne ta I whare. Ai ke tu uia koe tai mini kuna o si ilo pe e nau tolu. Me ia koe o si ilo pe nau tolu ia ke na wala pe ki ai koe mau ikuna ia. Ka ko fie maari e pe au ke whai mo whai hano whakamau hano rupea whare ko no inga kai foki e family o tautu ki ai ko hono inga neonga mau pe ngai feitu lelei mau no whai to lelei angi a ki pare ka kui kai ke tatau mo te foki ki api pea ko ia ngai e tuunga o update pea utau mai foki o ki lahi a emaili kai maa time whainga maare ke whai hano lau whakaiki ke ngahi emaili o mai pea ko hi kai whai hano tari ko hi ka mau hoko atu ko hai ne hoko lelei ai whetu taki mehe ne motu ko e mahina mimi mahina ne ua alu ke tolu. Ko e tuunga o Australia ni solo mau ki puri la au pito I ahoni pe o ku popo uli e funga I fonua ko e o mahino pe o ku ki more atu e momoko e po uli ka ku tau unu be foke whai tau momoko ka o ku ki mawhanange aho ka neonga ne mawhanau ki kai haela ka o popo uli pe mo uha toto holo ai fonuani. Solo malo ka update pe me sene I he tuunga o ahoni ka u whafoki atu malo apito. malo pito fai whika ko tu ku whawhi fia be ai lava ke whai whakatala noa ke te koe I he tau whukene tau whanonga mai I he api pe mai palapale mana e hoko ki ai pe ku lave iloa be ia he kainga una muimu he polokalama koe me koe nofolo fuoloa apito na ki whakahoko he hotele hiki me ai ke ngai whare tali whanonga o mai ai ki he ngai whetu ke ono ave helo koe ai ka lava ke whai hono tau I koe ia
ai tunga ko ai ta ko mo wa mai ki tunga ko ni ke kamata na nga we ki ai kana ma fa ngongo ko nga na to ki fa ko mai hispânica na ke folau ki tonga he ke wa ko ko osi ke tau ki tolo i mai ke ahoni va ki fa ngongo ai pe e fa hu ko i tonga e fa fika ta ko i o folau ki tonga ko ka ko pe mai hispânia ke folau ki tonga ko ha no puke atu ka polisi de fasi o ngona asma e fa fika o hano puke ka polisi ai e kusi o hifo ke ni na o ki lota ho ha be i tala whakavisone na e whakahaokoka i ke paua beni i mahau ke mahina kana dole ai tala whakavisone poka ma whakau ku mawhiawhia pe ko na ku ke lava le renga whatongia na ke te whoki de rea tu pe ke family Balo solo o fie la e bito i tala whakalanga ta noa o kumo whai ka koe me be ki whakalatupu loto hoha hange na mulau i mo au he kualu Moni bane. Ko hange ko mea koe solo ku kawenga aki ai folfola. Ko te tari pe kita mate o kui kai to ia feitu ke ta ofi kita me ai. O ka pau ko hala ia ki he kolosi. Ko ha mea te kalo iau nai kai kalo si suia. Pena ko alu pe au ia mo mate teu. Na ko alu mo mate teu aki o talange pe ki lau mari ko ende ol gitonga pa ko whakawhi i koe ki mua ka mui atu. Pea na ilonga au pito pe ia he i tonga he wike ua ko ia na ia au pe ki hatoko taha na aluange o eke hanga toluange pe ki te au he feituna mnofu ai ko koe ai palofita mi asleria na ke tuange mai ho polo kalama koe a ho lea tuku hifo ki he tahine kuini ki he tahine princesi pea talang ko au ia pea ko au ia pea koe whekau ia ko pau ia ke tala ko hono whakamau i koe o mate mo ui koe me aia ai o tua au kai koe me aia au pe koe me ata kai kehege na e fu whakawhehu ia lahi au pitau i tonga ka na ku au os mate teu he mea kotoa pe koe he koe hina e solo na o se ai peo no whekau o nei api mua i he tahiwa hiwa no. Tahiwa hiwa no a ua me kai mi wha wanima hengi o e aho ko ia o ko mohe o mamata whakavisione o ko sio o ku kia fuka kai o kai ia ke lavau o sio ke ngata anga i toko lahi kakai. Ka kuanga mai e whekau ia o kai ke sio au o ilo ko hai na ane a leo na e ongo mai na ane pehe. Ko hai e alo tala e whekau. Ta koe ku sio o ko osi mahino koe whakalongalonga o e fuka kai o si mahina ka nau tolu ke toko tāko toko pe alo tala whika upau ke mate ia. Ka kou si o hiki hako nima. Pea koe ku alu ko ia, koe tala noa koe ni mo visione koe ni o si kanoloto ia he whamiri he koe. Tu o whiha e ku he ake tala noa ko ia. Pea koe ku si o ke ku alu mahino ka te au koe fuka pe ua. E fuka ai kau mamata ko fuka ine hina ko mo ui pe ko fuka uri ko mate pa ko ku sio ko hala faingata amo na ku alu ai pa ko alu ko ya be fakafo foloa o vare fuka kai ko asimai pe mo fuka hina pa ko ha ko ya pe pasi fuka kai pe mo nau fia ai fuka kai ko fekau ia ki tonga katoa toko lahi o tonga. Pea koe whekau whaingata aia ki hapoi toko taha ke alo tala. Pea mei he pure angao alo au ki haa mea vale. Ka koe uhi, ka pau koe whekau me he otua. Koe mea noa pe ke te motuani ke alo whakahoko. Le leipe koe kovi mate moi mo ui, ka koe kehebe ke mo ui hani e hia kita. Koe ia solo ka ui whakapoke atu malo. Malo pito e whaiwhikau. Mispani ke mo ki hoko atu ka koe ko manatu heke ki eke ke whaiwhikau ko ngahe koe e nihi punau tala noa mai i he unau nau whehu ia mai ai tala whakavisone. O koe ko ki whaiwhikau ai tau mea i he tuunga mahino i pehe kakai o ku hui whakapālangia koe metaphor
ka au ku taui whakatonga ia koe heriaki. Aia koe whakengai taanga ia I he ngai hiwa au ku hange koe uhiwa ia peheku mokosia ofa he foni se afi. Au koe ngai hiwa au ku o mai ka koe ke tawa hanga tonu mai uhinga ka ku te toki hanga kita o ku heriaki hono whau ka te toki whaka uhinga. Ka kou tala no koe ke tala whakavisone hange koe ngahi misi nai whai ne kanesa nai whia maa kakai ke nā mai o whaka uhinga. A ko kofe ai laine ke mahino ki kakai o ku tau ko taimi ko tala e visone o tau whaka uhinga I hanga tonu pe o ku kau moia I heriaki ka tau toki whaka uhinga I pe ki he uhinga ki wholofola. Solo ko feu ki au pe ko feu ka pane. Ia, ko whea teku e whai whikau ka koe pe ke kau toki hoko ka Spine. Ia, e solo koe whainga tā anga e lotu o ko whainga ke tatala hono pulonga he ahoni. Ko hono uhinga he koe lahi taha ka pau te tau whoki ke historia o e tohi tapu. O ku kehe visone ia pia moi misi. Koe misi ia, koe hao e misi ia mi hotau ata mai loi, pe koe full mind. Koe visone ia, koe mea ia au straight pe ia ke on future, o lea hanga ton pe ke ka hau. Koe uhinga ia e foi lea palofita, koe lea whaka palofisai, koe kikite, koe tala e mea e toki hoko mai ia he ka hau, koe otua ia solo. Pea ko ia, ko whi mea ia o whihia, pea pikisia e kaukaristia ne au ni. Ka koe whi mea ia ko osu mau e au hono lau maari e mo o ni. Pea nā ku osu whai ako ai au solo o hifo lau maari e he whi aho tolu. Pea aku sai e tau koe taimi koe te tau wala ke visone te wala lewa ke historia koe e ngau e aki. Ae, nai kai ke tui ai ki he taimi o whaka kulupu ai e siasi I he toi tapu ke otua. He koe otua ia koe lau maari e hange koe kuanga koe ni. Koe tau katoa koe ni o whai e Amerika mo Iran. Koe tau katoa koe ia Australia he toi tapu. Na Australia pia he toi tapu e kei I mamani a sisu. Sai, koe misi o mahino pe ia koe o uhinga e whakaheriaki ia. O hange ko ho mau solo. O ku heriaki e misi ia. He ka pante ke misi putu koe mari. Ka pante ke misi mari koe putu. Whakatonga u heriaki e fui mea. Koe visone ia, koe uhinga ia ko rea mahino ai he tohi I he polo kalamani. O ki kai, na ko oswaya ko ia I he lea ai lau maari e maunioni. O alu peo o hifo e lau maari e maunioni. Koe hano hinga, he naku ilo I kehe misi, pia moi visone. Koe visone ka kua mea o mai e o tua tala whakalau maari e. Pia koe mea koe o tala whakalau maari e solo, o ku mo oniange ia, I he mea koe o tala e he kakano. Koe uhinga na ki lave ai, whatongai koe ta polo kalamaka ki hoa pe taha pau lave whakakongo konga pe. Na ia e ta polo kalama na ku pe he, whai mo tama te I hoki ta. Ka pau, o ku lahi ka kai na ngawe ake fo lea koe pōna kei, pe koe whanau I whau e mo ui, kai osko ia kau kei mo ui whakaheriaki pe ia, mo ui whakakakano pe ia. Koe ngawe koni o kou whai, koe ngawe ko tala po uri whai aho. Tala po uri whai aho. Pe au te ki ai ke wongo I au, pe te whanongo o ki ai ha tangata pehe. Koe uhinga e na aku he aki ai, ke ilo e tonga, koe toke ta e lau maari e maunioni. Pe koe kapaurama koe toke ta e lau maari e maunioni. Te uilo pe hoku aho mate, te uilo pe aho koe te upalpare mai, pe wafe me he palpare mai. Solo na ulaki te si aki au ki mua pe hifo e lau maari maunioni, ake paanga fitu wafe. Na e whao he sila pe ululu ato mau. Lea hanga tanu mai pe lau maari ka teo talo alfa foki. Ai paanga koe na he ko ai ahiana. Paka pau te ke alfa foki te ke ikuna. Paka pai kai te ke wha foki, te ke whila, te ke toho. Pa ole wha foki.
Ko wala ko mono ke kandida mo ha o ka polisi no kumi e panga ko ya. Ka to ngahi alunga ko no ko aluai. O ka ke o ya no profile na ya ke tu kwang e ope. Ulo aki o kui kai ko au. Ka pa ko profile asalesi. Fuolo vete ke ako he ope. Ka ko profile I lau mari ma oni. Solo malo que lame no vea con misi ko te visione o wanga te sio faiva. Te sio pe kita ia ke lere e fekau kai osko ya ko meni kaku ke mohe. Osi ostoka koe. I lai tam ko ke aha ke ai, kai toi puria foi pe mo foi nai. Pa problema ke tu he tam ko ya alu lot fale o eke uhinga ke lau mari ko hai uhinga ho fekau. Pa hanga le vale koti he pepa pe tala go koa. Ai ke foi famoni o gua ko visione ko do pe pa ke tomu tala go koa. Ko no inga ka ho ko mai pe famo oni ko famoni ko witness ia. Pe ko no wa pa ke hiki ai le kot ko ya ke pepa ko no hinga ko time ko e ho ko mai ai. Lahi au pitu fe mo foi fekau e fango full ma ono. O ko tau mo ya historia to ai ofa. I ese o hepsipa. Kadea pango pe na kai mahino ya ka foi to taha. O au ke ka foi fikau ese asi. Na kai mahino ka dau. Pa ko ni hanga fa fe paki. Ka ko huki toa mo fu foi mama ko ya o ngawe na ya ta proclama solo na pe atuai. Ko o se time ke malanga e tohi tapu. Ko time ni ko o fai e fekau ai tohi tapu. Ta ko hinga ia la ia ku mavahe holo. Tau ki tonga, tau ki fe. Ko no hinga, pa ke to fu no foi polo kalama malanga e toi tapu. He ko tau e me tau e ne fanga fulu, tau tol fitu. E malanga e toi tapu mo tunga fai fe kau. Pena e kamata pe malanga me o tau taha hiva solo I fo a motu. Alo ga pe ki toloa kai homo malanga ia. Solo ka tala te ta pua ki o ko fononga mo ia ko hono whakapuripuri na e ave o nga whakangau e mo ua I toloa keiti ko foi lea ko keiti ke whakawhimari ko ngau e mahina tolu kai toi si e mahina tolu e te mawahe me loki ako ko hea no hinga ko no mau mahe matapure o whae kulotu mawahe me hoku moheanga ta ko huki tu ako ia mo foi ngai popula ko ia ko hi ko no mau au ko kulotu I e taimi o mohe e korisi. Ta ko uhinga ia. A ngai tāpua ki kono ko lue e mo ia. Aonga solo. Kau whapoka. Malo pito, whaikau ko tui ke gata keuki I afe ki ai pe ko tui mahino. Pe mahino rei he tau tala noa koe ni ki he viso ne. Pe mai tala wha viso ne. Miss Mani malo tau mao hotani. Miss Mani mo whewhe hake I he whetu mo iai bea ke maha tānaki mai ke whakau kau koni o ku whai ke whatara noa mai whaiwhikau. Kei malo pito, solo ka maa whaiwhikau tau to e whikauraki aho ni ko ia ko whanki mea ke tau tātala noa ai. Ka koe whehui mau inga au pito solo ko ke tuku mai. Peka pau te ia ha aku tala noa ki he u mea kone o mo whakatala noa ai. Te whoki pe ke visione, foi lea koe visione. Pe koe mau whakaha, te whoki pe ki ai. Ka pau na mo whakatoka ngā e foi tau e tolu e lere ai polokalama. Na e whakamamafa pe polokalama he visione, pe mo mau whakaha. Foi tau e tolu koe ni. Sai, kau whoki ki hanga he foi visione, na e whakamatanga ki ai, ki mua I he foi polokalama koe ni, pe mo polokalama. Sai, na e whahino whakavisione, a sovaleni ko whamoremore ke o hake ingoa koe ni. He ui he pōkala māpe. Na e whakahino a sovaleni I he visione e ne tautu I he fuvao tā, kai takatakai e kau tangata, ko e kusio, ko e na uinu, tafu e na fuafi I he vao tā.
Ko ku foki ki ai ki whakamahino whakafoki na aku rea aki pa whakamatala me ai. Visone ta ko ku sio ki fupasi. Lere mai fupasi to I he tau mua tori tori. Whakahifo e toko taha, whakaheka e toko taha. Ko e kusio ke he whonu ai fupasi, ko e kau taki kotoa I ai whonua. Ma opo I loto I he fupasi. Sai, kau whoki ke whamoni. Ko hame hoko he ao ni. Fie mao e whonua ke whai ha. Sau polo e whonua. Pai to iaha iwe lo tu, te urea maa he au e o tua. Kai to iaha iwe lo tu, ko e malo ia whanua, ko siasi pe mo e whanua. Lere be siasi he siasi, mawa he whanua ia. Ko no hinga ia palo pare ma, he hui kai ngau e whakataha siasi pe mo e whanua, ka lava ke malo he whanua, merino whanua, ka ne taki ki tau tolu ke whitu, o ku whakawhia maarie, mo whakamoni e mea kotoa pe o ku hinga polpola. Ko koe tau lue koe ni koe tau lue e fuke e lau maria maoni o ne o tua. Ai ngahi paloparema kotoa pe. Pea koe mea ni o kou whakamoni ki ai. Ki he lea na kamata pea me he ulakwha e topo ai mono ia ai whanua mo e malai e whanua me he pureanga. Ko tau wau he ahoni ki he whakamalaia ko ia. Tō ia whanua he ahoni. Kau whafoke at solo malobi. Malopi to nespani pe kontu uk mahino ai whakatala noa koe mo e tala teo koe ku tau o mai na whikawa ki pa no monto e whakamahino iange ai tala whakamisone koe ni o ku tau whakapolokala mai I he tau e tolu koe ni pe hange koe ia ku tuku mai koe ia e whaiwhikau. Kau ki o pēr ki ka veinga tahapa tau toki whoki ki he tau te whito e polokala ma I he ahoni. Ka uatu pe ko ngā koe palapare mai a hoko I tonga he daini. I koe ko tonga pe hoko I mamani ai palapare ma koe oi whaito o kona tapu. Pe ku tau wha apolo kalama whoki ngahi taimi lahi ai. Rea kotui o ku uesia ngai whanua lahi ko seo hifo. I fisi I he ngahi wike ko mari o atu na e tutu uni. Lotonga kawahia a bit of fisi. I he palapare ma koe trucks. Ai o ku meimei I he nau ngahi o ngō o ku mao e trucks ia meimei mao pe ha feitu upe. Mao he ngahi api, mao he ngahi kolo. Ka tau da te fito ke ngahi feitu whapure anga hono mao ai ngahi ngau anga whapure anga. Pea ko tutu uni ai e he pare mia ka fisi. Ke CV trucks ai kau whare area ko toa pe I whare area kau taki. Pea o ke kakai koko nau ngau he pure anga ke CV ki nau tolu. Nā kua whaunga ia ke whinga ke whakama ai trucks me whanua. Ko tu he koe mea te tau pe whoki I whaifkamo mismane na hoko I tonga. Ko osi mao e trucks lahi au pito I he panke pure. Osi whai hopo ko ia. Osi hea kakai whalala anga he office mare mia. Osi mao ki nā tolo poke I he tautala noa gani he trucks gani meth me whaitoga tapu mamafa ko ia. Oku ia fupe neongo e lahinga palapare mana o wakai hifu ane ahoni oku o mai he ngongo me tonga ai ngongo whawhiawhia koe whae na e tautea ngai pōpula ke mate koe ne uta na e mauai ai trucks mi Amerika. Pea na e hot osi I he ngai pōpula ia e mahina hiva I he ne ngai pōpula koe ke mate kai whai ne tangi. Pea na e whahoko ne hopo tangi, pea ko tari he whamawanga tangi ke tukuanga ia. Kotu koe ngongo whawhiawhia ia ke si whamili koe ni. Ai whumahina hiva kuna o whepuri ngaki ai. Pea te lava whamawanga ke tukuanga. Pea neongo pe koe hae tuunga kui ai. Pe ko hae umaoni, ko hae uhinga na ia nea koe ia. Ka kuni whakaha mai o ku ikai koe ka kai tangata pe me tō tupu palapare ma. O ku alpo au. Ki ngai whae o ku
na uesia mo mau na tolu mo asia nga I parvare mo con trucks e fa fica ka te tu ka te koe fe ho wakai ki ai ke tunga pe atonga pe ku time ke et ko ha te solo va anga te taula wa ki ai I tunga con trucks I he tiny mi pe ku ke wakai ko ki ai ko ngari ku holo ta trucks ta to ke te CCN pe ku time ke almo tau ka takio hange ko fisiki ke sivi na tolu ko nga maka mai fa pure anga ka lava ke si e trucks I tonga. Ia solo malo pito ko tu ia o ki he whakalangata noa ki he trucks I he tau polo kalama o ko tu ia o ko tau o si au tau tolu ke tumu koe o e whariki aki ai uanga pia moe ngata ai kona mamata whakavisione ai koe ki wharearea. Pia ki hono whakama opo ko ia e solo manatuinda koe tō ke tā ko ia ka tō ke tā mapa na ne woni e pure anga I he tau e mei ki mu ai he wā whangofulu. Ai ka mata peke as mai toko lahi koe ai kau ata mai vai. Tēnei ka mata hanga e mapa o whakalere ne whangi polo kalama koe ke ange whangi medical whakakolo ke ka mata hono mei ai hono tā whenga koe whenga ai toka tā ke tā ofi ai trucks ne hake mai. Ka koe ilo palopare maa solo ko osi lo vai a trucks ia I tonga. Pa koe whainga ta eke whakamaa. Ka kono whaunga whakamaa pe na e tala mai he lau maria ki au. Koe whaunga pe ia na e whakaha mai he lau maria ki motuani. Ko piven piukala, koe toko taha ia tene lawa. O whakakakato ai whekau me he lau maria. Toki alo I pia a pivenia o wharearea. Toki alo I pia a pivenia o huge minista I he foi taimikona nau I a toki tā eke ai. Ka ko hono mo ni koe mea ia koe o tala o kui koe visone. Koe tala hanga tonu, tala hingoa mai. Tala hingoa he lama he visone, moe mau whakaha, ko piuveni piukala, tene lava o ta ofi. Kau whakaamita tolu ka kau toa. Pea toko lahi pe mo kau toa ia. Pea o kute mamata pe foki kita solo I he tau aki whakamatala hono tupuanga mo ene tupu me he kui na e toa I he taimi koe o e tau o e whonua te gai hake lotu. Malo au pito. Mahino pe ia koe whamiri toa, hako I toa. Ka koe toa, hatangata tene whakamou I e whonua. Koe mea ia o kui koe toa. O kai koe toa, a hono pou I trucks ke whakaau hai whonua. Koe mea ia o tau ui koe pe e solo. Koe vai, pia moe ui. Koe toa, hatangata, o ku tūta e uwhi. Ko hono I ngā ke ne hanga ta ofi ai whaingataa, pe ko hafu peau kula, pe ko hafu tsunami e tof I he whonua o whakaua. Solo ke manatu ke poloklama whawhango sa ionea, tau whamanatu ai fo I bau whakaha ko ia, ko e kuanga koni te tau whanonga I kuanga whakausi, o ku tolu pe halanga e mate, ko e vai ko e afi. Ka ke whakatoka ngai, ko mea pe au hoko I mamani he aho ni. Tukua ngā tonga ia. He koe whare ko toa pe o vela, kai ata ia, o ki ai palpare mai. Ka tau sio ki mamani. Tau sio ke afi. Ko kamata ke unu mai afi ia I mamani. Pau kai koe uhinga pe ko I urani. Koe bata whanga ko toa pe o whanua I mamani. Ko pau ke au mai afi ia ki ai. Ka pau kai koe afi, koe tsunami, koe vai. Pa ko tau mate a ngā koe vai, koe afi. Pea moe mahaki. Na iai ngai visione ki konviki tahi wā. O stala ko toa, mā opo katoa ngai whekau ia. Pea ko wangoi au ia ko unu ke mā opo e whekau whakavisione ia. Pea ko ilo e kakai pe ta ilo e kakai ka ko os whai whatungia koe tala whekau. Pea koe uhinga ia solo, koe trucks I tonga, ko no whamā opo. Ka pau he kake nau whakafoki a piven piukala.
ke alu o whakakakato e hono misiona. Pai ke te kai ke tala no au mo biven biukala, te kai ke mahen mo biven biukala. Ka ako nofo e visione he koe tala la whakalau maari e. Ta ko makai fo peau ke ngai tapala sia hange koe kakai. Koe lau maari e uria, lau maari te volo ia, koe lau maari sio kita ia, lau maari whakavaha. Ka pau na ofa fonua, fie mau ha fo i pivenia e toko hongo fulu, pe toko wanoa, ke nau tautu he pureanga. Ngahi pot mawe ka toa ke tautu he piven piukala. Solo whakamoremore atu e kulave ke hingoa koe ni, ka kohi ko whehu i he trucks. Pata ke ongo i pe kohe kai te ahe, ki taim no na tauta piveni. Ne hanga i piveni tata puni ngahi mana waanga trucks kitonga. Ia hange ko whehu tama ki ahe, ai ka wifi trucks. Ko hono hinga koe kai ke mau haki mei trucks ha mei aisi ke na wifi mo umea koe ia. Ko toi humai pureanga koe nina o stalat pe polo kalama. Pureanga me fatu tama ki taha pureanga koe ni. Ki mu aia pata tok tapu ne tau kosi. Kana e kei tu atu pe polo kalama ia i he pureanga o tok taeke koe pureanga ia tene hanga o whakamaa maari e whonua. Kai ke? Koe mea ia ai tok taake ke ne tok whai hanu whakamaa. Ka whawhaka solo. Malo pito pai fikau. Miss Pan, tu ke te koe ke o maha o tāna ki ta wha. Koe hak maari a pito ai whakatanoa mo ne pito ai tala whabisoni ki tānoa ke pai fikau. Na e whakahoko tala whabisoni ke ni mana tui o si toa piwe ni e mi whare area. Ka ku nai whakahoko ni ke ke hui e whare area. Pea na ma whakahoko pe prokalama ko ni whawhango sa e ne pa mo pai fikau sa ismak. Pa ko tu ma o pele ko tiko ia. Ka hau ka doa pe o mea koe a tau si o ke ni Miss Pan te mapaset ke te koe. Cheko whawhita i solo ka mawhai whikau ka winga mau inga o tau o ku ohake ki tau tāna no ai. Solo ka mawhai whikau koe mea koe ke he tuak sia pe hange koe mea ku whaikia o mo whakatala noa ko pau ke tuak check e taha ko toa pe he pureanga. E solo, o whatu tāmaki e whoi mea ia koe ni he kausia ina. He ia i pe mea ia ai kausia ina tēnā hanga pe nā tō whapuriki ake ngai mea koe ni. Koe tesi koe o tuak sia e solo ka mawhe whikau o taimi o totonu ke TNA e ngahi panke ko toa pe i he uhi ngoa ko toa pe o kuia e paangai. Ka foi mea pia tene tala ai o ilo ai o tō taha o kuai ene kaunga ki he trucks. He o whatu tāmaki a pita tonga ia ko i ngā koe kausi ai nā. He ko si ai pe nau ngai mea nā tolu, te nau hanga pe nā tolu whapuriki ake ngai mea koe ni. Ka oa ko check ai ngai pange ko tope. He o whatu tāmaki au pito e whonua ia. Kono i ngā beta, ka pauna e hao e kautaki me he u mea koe ni. He ikai ke lahi pe he whaitoko kon tapu i tonga. Ka mau whatoka ngā. Te tau whoki ko toa pe ke he ului wheke. Ka pau ke nau lava nau tolu o tala ului wheke. Pea oku whakahela, hato e ngāui ke whai ke tuaks. Ka oa, ko puke mai e ului wheke. Ke mahino, ko ki nau tolu ko toa pe e tawafo ko toa pe ia ke ului wheke. Ko no winga ia o whainga tā ai ke tau whainga ke tā ofia e u mea koe ni. He koe kautake whonua o nau kau ki nā tolu ai. Kau whawhoki atu solo maloa pito. Malo pito Miss Pan e whaiwhikau. Ko tiu mahina tu unga kuiai e puri anga tai nim ngahi hopo. Ko ki update atu pe. Ko tu koe tau ngahi hopo o si mahina pe ku ansite au kukai ki ansite tai nim.
o ku halaia ai niwa tahafit ko minista paanga malolo ku le swafisi tonu hia tangata hiva ia ko ona po 17 to mo wai pea te halaia pea mo ona po semisik ai ko tangata pu ai kan tu te ni ku halaia to ho I ngai hopo ko ni fita o fika wa ki ma la fili to ai o minista e ua ke o se na hopo ko to ke tala na tu ni ke to me o fo fa rea e ua ke fa hoko na hopo ko tu ia ai tau tu nga fa politika re me tu nga ko ta ko taki I tonga pa ku mahino pe ngai hopo ko ni ko tu ke o mai o la ua ai hopo e ua o minista to nga ko ti e ke hea tu unga ko ia o ku wau ki ai whanonga koe tau kau taki wha poreanga. Ta ku watbeke ke wha o sea ki whawhikau, ke wheanga ho wakai ki he tu unga koe ni ho wholau ki tonga, ka mo wakai ki tu unga ku whanonga ai ho tau poreanga I he aho ni. Ia malo solo, kau lawe me whoki ki taime wike ua o ku na kuitonga ina, kai ke fui ai ha feo hi fe ia mo kakai ki ha tuunga ngā ko hina wala peo fai ki whatongia peo lere mai au. Ka I he wakai koe ki aia koe fui sa pate ua na ku iai peo maulotu I he ulak sa pate I halarewa peo pehe hake lewa ki longo o maulotu ai peo lava au o hau. Koe solo koe tuunga koe kuia e whonua he aho ni, hei kai o kia ai mea fua ia ai otua, ai lau maari. O kia koe mea fua o lotu koe lau maari maonioni. Pea koe nofoanga e lau maari maonioni I he tangata, koe kai ko hono atamai, pe ko hono sinoka, ko hono konsenisi. Koe mea ia kui koe mea fua, tonu taha. He koe taimi kotoa pe o te hala ki ai hoto konsenisi o stala he fua vai au hala. Wea me e hala. Koe palparema tō ngā solo he nau mea fua aki e a komo e atamai. Whakatonga I koe palparema e tau staka he ahoni. O tau pikisia tau toluia he taimine mea fua koe. O ku fua aki e mo ui. O ku ikai koe atamai. Koe atamai koe aku ne mau ilahi tae whonua. Pea koe me o kai koe uhinga e polokalamania ke talanoa tuku hifo I motua tae a koni ki haki nau tolu o nau ako. I kai. Koe taimi koe o kuo whakataha e ako pea moe ai ako ai poto pea moe konsenisi mo ui. Pea koe ngā holo ilonga rewa tangata koe o poto. Uhinga ki ai a palowepi koe a Solomone. Koe poto. Koe afe me he kovi. Se koe poto o ia tolo. O kai koe poto koe toke tā mo filosefa. Koe poto koe alato ilo pelepela pe afe. Pea koe palparema o whararea tonga. He tokolahi an kau whakapelepela he kau poto. O fia mao e kau poto o ia. Mahalo koe poto toko ua pe e whararea. Piveni pe mo taniela tupo malo. Fusimalo. Koe toanga koe 17 pia moe kalasiko na koe na I he kabineti koe a paremia malolo. Solo ta foki ki he whekau ki a sovareni. Na ta polokalama pia na whakaha ate whekau ki a sovareni koe paremia whakawhie eiki. Pa koia beni o tolo nua ai whare area kādoa. He koe whakawhie eiki ko e te whenga kita ke te eiki I he wheitu ko toa pe. Lea whaka eiki he wheitu ko. Whaka papa I kita he koe eiki. Mea ko toa pe. Ka koe hinga I tala noa pe he solo ko hiko palo parema koe ne whiri. Koe whiri koe ni o kui kai koe os whakaha whakalau maari. Koe puranga whakawhisi koe te hatahi au tonke toe I wharearea. Ka te ka sio ko kia e piala pe ang halaia I wharearea. Ko ano inga, he kuia e kau tama ia nai whakapelepela, o nau kei moulu holopengi nau tui wharearea. Fia mau ke whakamaa. Fia mau ke whakamaa. Ai whonua, ai wharearea ia.
pia ko tuunga ko o se misika ko lave I pope e tuunga ko ia pia o ko tui o ke ai e tuunga te paki pia mo to itabu I hoko koni a hono tuku ki toa o se misika ko hi o whakatatau pe ia ke natula o e tangata whakafofonga whare rea fuoloa a se misika tau kei kai ngā tai ka au toi lava ke lea hono ngutu pia whoaki hono ni ma pia aku confuse leva lao I ai I e whoaki tau a taina ko e ofa pia mo e whoaki ko uhi ko e whakalotoi ai ake foi mea ko ia o ko ongo e au ia o lau mari e kehe ia pia ko anga ia ko e ku sio pia mo e ku analyze ki e ngahi pia ko seve ko e tafitu ia o mahino o pito pe ia na tau slave tato kia programa ko zi e kai ngā tai pia ko tanea la fusi malohi pia mo hai e toko taha kone o toi ki e tala mo whakamao popo e na hopo solo ko foke toi tabu ke whakamao popo aki pe e tau ki tala noa he pati ulu aki ko e lea sisu he mea lea koe nai whai sisu ke tangata tufunga lao Elanga alu o whai behe ake uhinga koe ni solo ake uhinga koe ni koe lao koe lao koe kakato ia e angahara taka iai ha pure anga te nau whakamamafa he lao pure anga ia koe ia koe pure anga whakauha koe pure anga whakauha ia ai pure anga whakamamafa he lao te nau whaatou tau lawe a te tapolo kalama aua nofo he konistu tone kai whenga ke omi ho tau konseni si ke whakamau to tonu e tau ngau ko toa pe o kamata ia kita kamata hoto kita ke wilo e au koe mea koko hala pe tuku ke wilo e au koe mea koko ka kohiko no tae whawhanga e foi moui ko ia ke te lava whanongo ke lea e lau mari e o e palpare malahia e whepaki o tata mai moto konsensi pe koe mea rewa hoko te tau hinga ki tau tolu ke lao pe koe moui ko ia koe moi whakalao ka e kakato e lao ko mate ka whawhoke atio Mama pito, pēwhikau e Miss Mani te o atu kati koe ke whakakato mai tau konga uloaki, tau toki oange whainga maari ke whaiwhikau I he konga hanaua. Seko whawhita I soro ka maa whaiwhikau ko ate pē whakamalo ki nā tolu ko tō pē ko mui mai I he tau pō kalamampa ko kei te aha mea I te ulawe ki ai. Ko e mea pē ko siau ki ai, ko ne maa pē pure a ngā ia ko merino whanua ia. Koe tu ia mea ia, ko ne maa be kautaki, ngā holo I ngā ue ia whanua pia tonu e mea ko tōpe. Ko ne hala pe mi olunga, ko ne longoa aia e whanua, longoa aia mea ko tōpe. Ka ko whawhita pe ko unga ko ngahi mea o tau tātā no ai, o ku iai pe o tau re, o ke tau rea ki ngahi mea ki langa hake whanua. O kai ko mea ki tau rea ki, ko mea ki tukuhipo, ka ko e tau rea, ka mea pe ke kaure rei ki he ngā ue ai whanua, ka ko whawhoki atu maloa pito. Mama pito e Miss Mani koe whaiwhikau, koe tū koe ni te ma o atu whainga maari e koe ne toenga tau taimi, ki he konga honoua e tau proklama, I he kauringa koe misteri, o e toi tū malo whaiwhikau. Malo a bito e solo ki whae miniti kani o tau whakakato e tau polokalama. Ia koutui ku neongo ene sisi e ki taimi ka kou loto pe ke tau ou e tukuange ai whekaulahi pia me he te pire whakalau maria e a honi. Kou hi pe kou nau tolo nau tui whalala ki he tohi tapu pia mo historia mo ui ai alo o toa kako sisu klaisi nane hifo o pekia pia mo toi tuu ko hipe ko koe pia mo au ko e tau kawenga I he ahoni ko e te ulawilawe at peki kai o ko whakakato e taimi pia neango koe ke te whahoa pe ko hae toenga ka ui tuk ke tau tuk whalele ia mui ko kawenga o e te pire whakalau maare o e ahoni ko e o peo no wharea misiteri o e toi tuu
Le soni ko ula Korinto wa he ka nima vestol nima. Ai au pehe lau ai fola. Ka e ai na i hataha, tene pehe ko e ha ai anga o i fotu o i pekia. Ka ko e ha ai anga o i sino, tena au hau mo ki nau tolu. Solo ku o ki lai ki ulawe he taimini ko uhi ki he foirea ko e mate. Ko hono uhinga, ko uhinga pe e ku lave mafa ki ai, ko e te ki ai ke mahino ki he kau ke whahinga e tangata ai foirea ko e mate. Pe au tala he tau kawe ngā ko e foi misiteri o e toe tuu. Ko e foirea misteri, ko a foirea ko ha mea whakaofo, mea tae malava, ke maku pusi he tangata, ka e ohaware peku malava. Whakafoki whape ne malava. Ko hinga e foirea misteri. Misteri, o te kiai, kia talo e tua e tanpoua mamani, mo e tauanga koe mate, pia tanu koe mate, pia whakamomofi, pia o kikai ke toi tuu mai ai tangata. Whakafok wha, ko hoko mai a sisu koe polo. Koe foi polo ko ia koe foi misteria. Koe hau a sisu o whaka ata e matapa o e mate, o toi ai pureanga taha ke tau huki ai. Koe hinga e misterio e toi tuu. Koe hinga e misteri koe o e toi tuu. Pea, koe taha mea nai fifiri. Koe taha mea nai fifiri ai ka wako. Someone. For when, Tim? Is it for tomorrow? Okay. For how many days? Okay. Solo. Koe foi whakamatala pe koe foi statement na e whau e Paula. Pea na e whakahākia Paula, pea na hanga e Paula vete ai foi palparema. Ai a kia ki sias koia i Korinto. Mana tui whaka sias tu Maria a sias o Korinto. Pea ka ikai ngata he tu Maria e siasi, kana e to e whonu ai whukau poto i e sias koia i Korinto. O hau foki ki he kauri liu lao, mo e kau ave ongo whakalotu. Ka koe foi tōnga whainga taa, mai whenga a Paula, ke ne au sia, ke ne hanga whakavete, ai foi puputuu koe ni mo e tau moua koe ni i e toi tuu, ki e kāinga lotu i Korinto. Pe hanga le mai Paula whakaha ia mea koe ni, o pehe e Paula, ko hange hane whehui, ko haa e anga o e whotuu o e pekia. Uloakia, ko hanga e Paula o whehui, o mo pehe e toi e whotuu mai e pekia he sino whe. Ka koe haa e anga o e sino te nau hau mo ki nau tolu. Se koe fufoi puputu ia, koe fufoi tau moua ia, koe fufoi whakapauria koe na nau nofo ai. Koe kai ke nau hanga mahinoi, koe toi tuu i he mahino koe ki a Paula, koe toi tuu i he sino, o kui kai koe sino whakae kakano, ka koe sino whakalau maari. Ka koe keke ko eni, o kune hanga i o whakatupu, neongo koe foi sino whakalau maari e pia mo foi sino whakae kakano, pe koe sino whakamaterie. O kune hanga i o whakatupu e mo veu lahi whakauria i he society. Tatau pe siasi, family, whonua, apiako, te nau, koe kakai o tai mahino ki aki nau tolu, ai foi analyse na e whai e Paula. Te nau tau maua, te nau fifiri, te nau, o hau e peke nau kape mai, o ku loi e toi tu. O hange koe kau whare si, mo kau sikalai pia. O ku loi e toi tu, o ka kia mea koe toi tu.
Solo ko polokalama o ahoni ko ne lava ia e tau taimi pa o kai o loto ke ta ova I he taimi he ko tui o ki ai ho ngā he polokalama kehe I he kehe o fia mau ke whakahoko I hono taimi to tonu. Kai ke, neongo ko ki minit peni e tolu ku tau whakakato ai, ka toki ai he pe ha polokalama e tene lava ke ne hanga whakakato, ki tau tolu pia me he. Ka kou whakambe ke whakama opo atu e tau polokalama I ahoni, a ki pe mahu inga o e ahoni o lesoni koia o e mate. O kui kai koe mate koe ngata anga ia mo ui. Koe kamata anga ia mo ui ma oni pe koe mo ui ke puranga o toa. Oka oku ke whakatomala. Oka oku ke baptaiso. Oka oku ke talangofua. Whakaapa ki heke tohi tapu pia mo ene lao. Tohi lao e tohi tapu koe tohi au mo ui. Pe kai ngata I ka kou whambe ke tau ngata he malo atu ki he kakai kotoa pe. Kuo nau humai o tau kauwhataha I he polokalama o e ahoni. Pea o ku kore whamorimore me he polokalamani. Ka pau o ku ta kauhala kehe. Whakaapa koe ki hoku kehe. Pea o whakaapa I au ai mea koe kai ke tatatau ai. Mea pea whakaame polokalamani li maho nima. Pea li atu nima. Pata whanonga whataha I he kōsperi. Pea koe mea ia kui koe misterio e toitu. Koe tau whakalelei, koe tau whakaefuefu, pe tau whamorimore ke hotua o whatomala. Pe e hoko lewa e whanua, family, siasi, moe moi whakafoi tuitui, o hoko lewa koe Kristiane tau ke hu he pure anga o e otua. Whamalo atsolo ki te koe mo polokalama, o whaketapua ki ai kakai kotoa pēna, tau te pile I ahoni, e lau maari maunio ni whanonga, whakawhia maari, veteange popotu u, veteange tau moa moe, vei wā, kai whakapapau I ho tou I he wholwhola, o ku ke au sia, ai koloa, moe tāpua ki o whanonga anga. Tāpune programa o e ahoni, ko whakampe, o atu, o whamaa o atu ni, me he programa ko ni he mea. I vesi ni manga fulmani ma, o ku pehe ai whama opo o mate. E mate ko whaaho I kuna. E mate ko whaaho huhuna. Ko e huhu o e mate ko e angahala. Pea ko e malo hinga o e angahala ko e lao. Ko e hinga e na whaatala noa he mahu inga e lao. Mo I konistu tone. Ko hono whatongi a pe ko e whakareo. Ko e reohi koe ke hao me whaingata. Ka koe whakamo ui o kui kai. Tō no e lao. Ke le whakakakato e whakamo ui. Ko e kere sibe. Ka ko sisu kraisi mo e le whakamorimore kolosi. Ko ia pēna e matuunga ai. E tau hao mai. Ka e whawhetai ki o tuahe ene tuku mai. Ke tau ikuna I ho tau eiko sisu kraisi. Pa maa popo e polokalamani e ves ni mga fulu mavalu. O ia se o kainga tonga o whaanga I he eiki. Mou tūma ta ngaue. O mou tupure kina maua I be I he ngaue a eiki. I ho mou iloni ko e mea mei he eiki ko mou whakaongo sia o kui kai ko ha koto lau whāno. O whake tāpua ki ai kakai tonga kotope. Pea ku hange ko e lau solo, ma winga ke tau lotu, ma mani he honi. Ak nau tolu ko toa pea ku iaia iwi, mo e malohi, mo e lau maarie. Mo paho pea me he otu au, mahu inga ke tau lotu i ai kuonga whausi. He koe whakahoko e ne kuonga, na lea ki asi su he ne ke I mamani. Tau lotu mai kakai ko toa pea ku mat I he tau. Tau lotu ma Amerika pea mo Iran, kau maa ngai whanua, tū kau ngā api, whaka ai tau koeni. Mo ki nau tolu teu ke oho, o whakatokolahi ke onga whaiua koeni. Kuonga whaosien, o whamanat me polokalamani, ai mahuinga o e family. Ko e family, ke whama opo whaka family.
tu o whaka sia si o kai wa mea ke ta off ko whatongi ia ke whai ka tau tō mamafa ki whaka family ko hono inga ke whakapapau e te whanau mo te hoa te tau hu whakataha ki pule anga o tua solo kai maloa pita tau Polokalama mau whainga maari e kau whawhoki atu tua eiki o whatu. Malo pito whainga Whamalo atu he lava koe e tau Polokalama ki a honi. Whamalo atu kai mo mui mai he Polokalama. Ta mo te mea mai pe i he Polokalama ka hoko ka mo mea